Belolučena paprika. Pripreme i recept za ovu salatu prenosili su se tradicionalno, sa kolena na koleno. Ovo jelo spada u tradicionalna jela istočne Srbije i Zaječarskog okruga. Njegov jedinstveni način pripreme i specifičan ukus omiljeni su u ovom delu Srbije. U vreme jeseni, u sezoni pečenja paprika, nastala je salata koja je služila kao užina meštanima prilikom svakodnevnog odlaska na njivu i u vinograde. Zbog svog jedinstvenog sastava punog vitamina imala je veoma korisno dejstvo na organizam, tako da je davala snagu i okrepljenje onima koji su morali da rade celoga dana na njivama i u vinogradima. Pripremile su obično žene dan pre ili sat pre samog polaska na njivu. Priprema se tako što se paprike seče i stavi da se ohladi kako bi se lakše oljuštile. Zatim se sitno isecka i doda sitno seckani beli luk i tučkom se gnječi u tenjiru. Pripreme upotreba ovog jela deo je tradicionalnih zanatskih znanja i veština, ali i društvenih običaja, rituala i svečanih događaja. U mestima u istočnoj Srbiji, to je okolini Knjaževca i Zaječara. Ako vam se sviđa ova lepa pričica, ostavite komentar, prijavite se, lajkujte, a mi se vidimo u nekom sledećem receptu.